thirtu te chibai vek ule laldin sangiral te kani a tun hnai me ni somthum achanga juni sari inkara ko shan rongbol na chanchin i Lawngtlai thlang u tharau thiang hlim thlenni man ani don tun kar pathiani juni ria thi tharau thiang hlim thlenni Pentecost ni ani a heni hi khovel puma Christian te chuan ursun takin an hmang thina Mizoram Baptist Caution po in heni hi special Sunday ata na hmang thina kumina tharau thiang hlim thlenni thu pui chu tir kaute thil ti bungkha chang ria thu tharau thiang hlim thil ti theina ti ani ang tharau thiang hlim thlenni hi kumtina in son danglam fo thin ani a kumina hian juni ria ta lawin her chuak vele ta a Mizoram Caution te po in khovel puma Christian te calendar ani poimo kumtina an man chin chu zom ve in BCM ni poimo zinga chuan tir ve zel chin ani headquarters lam atanga mandan tur program doan ani lem lova tual chung Caution in chale rem ati anga man mai tur ani BCM hian eng hun si achang khan nge he ni hi kan lo man chan ti record om lova kan missionary te kai shwai na in Caution din tir te achang man so ve zel ni om tak ani tun ma chuan Pentecost ni tia lam ve mai chin ani a hei hi BCM assembly chuan juda te ku chom zui zel kan ni lo awangin diktok lovin asia a tharau thiang hlim thlenni tia man turin alo rel ta ani tharau thiang hlim hi lali swa thole ni achang chu ta ni somnga na alo thlenga ring tu te hne na le ani ni chia ani bok awang le Caution dina ti hara thil ti theina a thuam le a chen chil chan ni ani awangin heni hiring tu te le muntina Caution te tan ni poimo le chinchia tlak ani Christian te tan apoimo na pathianin mo siakal tlanga sinai tlanga dan apek ni nia ngai ani pathian hne na lomna thil pek an hlan hun kha ani pathian betura juda te Jerusalema an kalkhom chin na kut ni ani ring tu te chen chil tur le tharau lam dan thar petura tharau thiang hlim lo thlen ni ani chitin le nam tin hne na Christian te thu cha puan tur chinchia na ani July achanga December sangni somni panga chongchai shwaina bu peifel anita BCM chongchai shwaina July achanga December chunga ta na Caution hote man tur chu peifel anita a tunchuma hian bial to pastor minister na poimo chel minister pensioner ladamte Missionary le BCM evangelistic team te tan kan chongchai le don ani pastor bial changchanga thon swa mek ani a chongchai shwaina hi kumkhata voi ni zel January achanga June le December tha chunga thoktu zongjong le pensioner te ba ka evangelistic team te telvek chin anni BCM ro rel sangber assembly sangni somni panga thu chuak ti hlotlin nan zir top ni apiangin tu le fa te puala chongchai ni da ani zel to dona heti hian solkar khat chungin kutna thoktu te tan ramtan tu le fa te tan le missionary te tan kan chongchai to don ani KNP subcommittee meeting ne ani June ni thum sangni somni panga thole ni chomhadar som pakhat khan BCM headquarters office serkon meeting room number 1 a KNP subcommittee meeting ne ani a meeting hi Reverend Kela Nunsanga director fellowship department in Akashwaya pathian hne na in koltirna ane nuin meeting chan ane thurel chen khatte assembly sangni somni panga in KNP ten Missionary ru an put theina le mission rongbolna antel theina turin ram manna siam ni ro se ati angin department committee in mission lam beronin subcommittee in lobo zui se ati angin hetiang hian rel ani kumsang ni somni paruk achangin KNP ten mission rongbolna antel ve theinan mission support ne ve ni se anti KNP unit in 10 anrem chan danangin plan le budget at da tel ve ni se KNP ten Missionary ru an put theinan headquarters achangin video clip emo short video siamin KNP unit zongjong en thei turin buat se ti te ani KNP thuzir exam hun jungchang department committee in KNP subcommittee in KNP thuzir exam hun hi kumtin lawra chin se ati angin kumsang ni somni panga KNP thuzir exam hunatan ni somthum November sang ni somni panga pathianin hunung berwat ani bok finance and pension committee meeting ne ani June ni ruk sang ni somni panga zirtop ni khan finance and pension department committee meeting BCM headquarters senkon sap upali pubuanga hola ne ani a meeting hi president Reverend Dr. C Valedictory akashwaya pathian hne na in koltirna ane nuin report lang puingai thak ani a report in atarlan danin DLNBCA 10 BCM nena kumsom hi pangalai tho dun na de chana memorial hall sak antuma BCM nena chanpui andil chu cheng noi nga pekrem ti ani thute
Dr. Vanel Muna Kompa, specialist post in Lawngtlai dil na surem ti ani thute, Theological Committee in Librarian post pakhat no kha dil na, School of Nursing CHS in Nursing Tutor post khat no kha dil na, Medical and Health Department Committee in Pharmacist post khat no kha an dil na te chu Assembly sang ni som ni panga in apum thu ate tarlan anibok. Finance and Pension Subcommittee din chungchang te Puvanlal Ruata Kolni Kaisan na chungchang te Hatima Assistant Professor Mi Palite Associate Professor an Lawngtlai chungchang te rel ani. BCM Medical Referral Board Shiatirna June ni thum sang ni som ni panga thole ni khan BCM Medical Referral Board meeting BCM Headquarters Serkon meeting room number 1 a nei chuan BCM Noya thoktu tele ansungte state pon lama in enkol ngai le asen sau BCM a MR bil tumte tan heng anhwai point chang te kan shiat le zom tlan tur ani e BCM rules in atarlan angin ma ni thona state pon interstate ta referral in enkol tur te chuan BCM Medical Referral Board ta phalna lak masak zel tur ani dilna hian doctor refer na lekha thil tel tur ani refer deal na form mangin emo deal na form siam sa zuzuya deal na hi thelu chin tur ani deal na form hi BCM website le BCM app sa da ani ang refer theina tur empanel hospital list hengte hi ani a Shillong Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrim Shillong Meghalaya Guwahati Assam GNRC Guwahati Dr. Barua Cancer Institute Guwahati Sri Sankara Deva Neralaya Guwahati Guwahati Medical College GMC Guwahati Assam Medical College AMC Dibrugarh AIMS Guwahati Downtown Hospital Guwahati Kolkata Amri Hospital Manipal Hospitals Kolkata Tata Medical Center Kolkata Birla Heart Research Center Kolkata Rabindranath Tagore International Institute of Cardiac Sciences Kolkata RN Tagore Hospital Kolkata Media Super Speciality Hospital Kolkata Others CMC Vellore AIMS New Delhi Tata Memorial Hospital Mumbai Indian Spinal Injuries Center New Delhi Pilarin Pui Honorable Minister Health Department Changtu in Christian Hospital Serkon atlo Juni nga sang ni som ni panga ni nga ni khan Pilarin Pui Honorable Minister Health Department Changtu chuan Mizoram Universal Health Care Scheme Christian Hospital Serkon in azum awanga lom tu soina hun man pa in atlo Pilarin Pui chuan BCM how to tele hospital how to te malak na awanga Mizoram Universal Health Care Scheme Christian Hospital Serkon in azum hi sarkarin lom atilea damlo le mihar sa te tan malsom na ani thu soin hospital dang te tan po enton tlak ati thu te asoibok tin security atan noi som nga po pek tura pevek ani to thu soin poisa po pek fat ani tur thu asoibok General Secretary Reverend Dr. H. Lalthamwanan MUHCS BCM chuan ngun taka ngai to in sarkar tho pui hi kaushan ti tur ani anshiat awangin ristam tak omma se phim khur tak chungle hlau thong deuh chunga zom ta ani thu asoiba ka BCM hi chuan mipui rongbolna angai puimo wangin mipui rongbolna an ngai bok awanga zom anni thu asoibok AGS Service Reverend Vanlal Muan ki mapoin Health Minister in Hospital alautlo awanga lom tu soina aneibok upa Dr. Bilal Dinliana Director Medical and Health Department in MUHCS zom chungchanga hospital how to te chuan anma ni thutluk na siam har sa anti awanga BCM how to te ro na BCM how to te thutluk na anga zom anni thu asoiba ka BCM how to te in huam na le thopui na awangin lom thu asoya sarkar lam nen hian hospital hi chu thokho lo thei kan nilowa MUHCS chungchanga chau lopo thildang mamo tam tak he hospital hian aneya chungte po chu achul dana zerin minister hne na anmamote anthlen achul hun alom dona chunghuna po chuan achul anga malak pui zel turin asom hatimin valedictory ceremony hun anmang joninga sangni somni panga ninga ni khan higher end technical institute Mizoram hatim chuan zirlai chhuak tur te thla na hun valedictory ceremony KT multipurpose hall komzola anmang Pilarin Pui Honorable Minister for Health and Family Welfare Social Welfare and Tribal Affairs le Tourism Department chu khwalian anni Principal Dr. Arla Nuntharan Inkhom Akashwaya Reverend Vanlal Muan Kima AGS Service in he program hi pathian hne na chongtrai invocation prayer hun amang ani
principal in khwalian le an mi somte lom na thu soin zirlai graduate tharte mel sha tirna ani ngala graduate tharten thutiam soirwalna anne nuin chief guest pilarin puin valedictory address ape pulalwat ke assistant professor hetim chuan award shang semna ane chunsom ngal chief guest in thu asoizwa graduate tharte ai oin nawom lalwadiki 6th semester BSW in thu asoibok Heminuhian Reverend RC Tanzama Director Education Department BCM in College Magazine atlangzar chunzom ngal ani P hana lanun pui khyangte Vice Principal hetim in lom thu soin Reverend Joseph Vanlalwata Director Mission Department BCM in Malsom 9 hetim valedictory ceremony hun hi akhar ani kumin hetim valedictory ceremony a hian zirna peng shang azirlai graduate thar zirlai mi somkwa tha ani graduate te hi BCA a mi sompali B.Com pa mi somni pasari BSW a mi pakwa education a mi som paruk English core a mi som history a mi paruk philosophy a mi pakhatle psychology a mi paruk te tha anni kumin graduating students zinga hian department tina changin zirna a tichaber proficiency award sem ania graduating batch achanga zirna mai baka nungchang discipline le kong engkima enton tlak zirlai hne na hetim award hlan anibok hemi te hi kumina award dong tu te anni proficiency award arlal ngai omi bachelor of commerce BCom Joshua Vanlal hne puya bachelor of computer application BCA Bimal Somtwangi bachelor of social work BSW H Lalrin Liani bachelor of arts English Lal Chanpui Rentle bachelor of arts history Lal Fakzwala Zadeng bachelor of arts philosophy Lal Nunpui bachelor of arts education le Philip Vanlal Sunglura bachelor of arts psychology Hatim award ke lal ngai saki hawhul bachelor of arts English nena hlan anibok Lawngtlai area pastor meet ne ani Jun ni sarile niria chang ni somni panga inrin ni le pathiani mangkhan Lawngtlai area chunga pastor omte pualin into khom ne ani a pastor tel tura besete antel kim hle pastor mi ta hian thupui katharau zokin le Zakaria Bungli chang rukman ni in Reverend Dr. Arzo Loma president elect BCM to speaker ani a resource person atan Reverend Dr. Lalzar Liana ES Lawngtlai area le Reverend Tilal Sangvunga Director Pastoral Ministry Department te man anni nikhat na hi BCM Lawngtlai vengpui Sunday School hall a man ni in chuma a resource person Reverend Dr. Lalzar Liana ES Lawngtlai area in thu soina hun mangin thupui Lawngtlai area pastor te rongbol na tan mathlir le chanlak na tur ti mangin soihau na hun man anibok so nuwa resource person Reverend Tilal Sangvunga Director Pastoral Ministry Department in thu soina hun mangin thupui BCM pastor te hian rongbol na sot zokin engtin nge kan neang ti mangin soihau na hun man le ni in zona le chan na hun man ani zui ani ni na pathiani zinga Lawngtlai town chunga biak in shanga hun man ni in chunwa JH Lorraine Hall Baptist House Lawngtlai Bazar hun man chunzom ani Building hun harsat na le lom na le adangte ti mangin discussion hun man ani a zanlama in khomin hun man chunzom le ani Lawngtlai area chunga hian pastor bial somni omin bial to pastor somni le probationary pastor pali anomek ani Bazar pastor bial in golden jubilee an mang Mizoram Baptist Kaushan pastor bial pangat sau a umlain lunglei khopum pui hi lunglei bial ti in pastor bial pakhata a oma chutila chuan lunglei bazar venga pastor a om china member te lopung ve zelin lunglei bial chu pastor bial ni a chen alo chulta a lunglei north bial le lunglei south biala juni khat sangkhat zakwa somsari panga khan chen alo ni ta a bial hwapin GKP le BKHP te po anding ve ngal boka aming thua hian shatpol aul deu awangin aming thlagrot ania Bazar bial le Chanmari bial ti in thlak ania juni khat sang ni somni panga hi akum somnga na ania Bazar pastor bial huapin lom ani Bazar pastor biala hian kaushan pali eden thar kikon venglai le bazar vengte an oma kaushan insiar na nung bera chuan GKP member sang ni za somsari panga BKHP member sang khazani somruk pasari BMP member zasari somruk pathum KMP member Zasari Somriat Pali Anomek ani
Golden Jubilee hi May ni somthum pakhat le June ni khat sang ni somni panga ate lom ania May ni somthum pakhat zinga BCM General Secretary Reverend Dr. H. Lalthamwanan Jubilee lungphun ahonga May ni somthum pakhat inrin ni chuna BKHP Pualin Program man ania Zana le pathiani zinga bialhua pahun man ani nuwa chunnuwa bialchi ke Pualin hun man ani pathiani zana bialhua bokin hun man ani le a he huna hian shwai tu lo ni to te choi moina hun man ani bok MGKP shwai tu ten Golden Jubilee an man pui GKP Bazar Pastor Bial Golden Jubilee chu June ni khat sang ni somni panga pathiani chunnu khan BCM biak in Bazar venga lomna hun man ania variety program ba ka shwai tu lo ni to te choi moina hun nei ani MGKP office barriers le lunglei khopui chunga BGKP office barriers ten Golden Jubilee lomna hun hi manpuin hun chatak man ani GKP Bazar Pastor Bial Noya hian unit pali an oma mipa sang khat za somriat pariat le meichia zakwa somriat le pasari ni in member zongjong hi sang ni za somsari le panga anni hetiang hi unit member din hun ani Bazar veng unit zaruk somnga le pali vengla unit zasari le pakwa kikon unit zali somriat paruk Edenthar unit zathum somni paruk Chanmari Pastor Bial lunglei Golden Jubilee lomna hun man ani Mizoram Baptist Kaushan lunglei bial hi May mitlovin kumsang khazakwa somli le pakwa changin kumsang khazakwa somsari le pangachung a oma September ni somni achanga ni somni pathum sang khazakwa somsari le pathuma sethlun kaushana lunglei bial ro rel na chuan lunglei Pastor Bial chen thu angai to a thulo luang hian remti ani Lunglei Area Church Council SCC tuna ABC hi chuan lunglei bial chu hmun hnia chen arot na chu sang khazakwa somsari le panga assembly chuan arem tita a lunglei South le lunglei North ti in bial standing committee meeting ni som pakhat thlakwa sang khazakwa somsari le paruk chuan lunglei South bial ti chu Chanmari bial ti in athlaka tun thlengin anputa ani June ni khat sang khazakwa somsari le panga achangin lunglei bial chu lunglei South le lunglei North ti in chenfel anita a lunglei South lama kaushan omte chu Theiriat Sethlun Lunglon Matuveng Ramthar Chanmari Electric Veng Rasiveng te anni Bial BKHP tele Bial GKP te po in chenfel ve ngal tura shia tir anni angin anin chenfel ve ngal May ni somthum pakhat sang ni somni panga inrin ni zinga Bial in Golden Jubilee Monument abuat sai chu Pastor Quarter sa honna nei ani a Bial Secretary Upa Silal mangai zwalan akashwaya Bial to Pastor Reverend V. Lazar Lianan ahong May ni somthum pakhat sang ni somni panga inrin ni tlaidar thumle chanvea Bial GKP 10 Jubilee Sharing na Monument Pastor Quarter sa tarin hon aniboka Puvi Rau Chungnunga Assistant Secretary Bial GKP in akashwaya Upa Silal mangai zwala Bial Secretary in ahong June ni khat sang ni somni panga pathiani zing in khoma Bial chung kaushan pali Chanmari Ramthar Zion le Galilee kaushana te Bial shwai tu te in sim darin hun man ani a inkhom ma in Golden Jubilee dar inkhom dar rin ngal turin vuak ani inkhom bana Jubilee thimpui roi buat sai cheu ani July ni sompasari sang ni somni panga hian Chanmari Pastor Bial lo pian swadan documentary video shooting nei tum ani October ni sang ni somni panga hian free medical clinic buat sai tum ani alom na pui ber chu Bial ro rel in khom pui October ni riat achanga ni sompa ni sang ni somni panga chungin nei tur ani a ruai buat sai ani anga Jubilee souvenir release ani ang center le home rihlongai te enkolna chanpui na pek aniang tuna hian Chanmari Biala kaushan pali anu meka sang ni somni panga BCM assembly a statistic report in Tarlandanin kaushan member za chu hetiang hi ani Chanmari sangni somnga pali Ramthar sangkha jathum somsari Zion sangkha jathum somruk panga Galilee zali somsari avain sanga zani somnga pakwa anni blood donation MGKP blood donation calendar angin GKP Lunglon Pastor Bial Noya unit pathum GKP Lunglon unit GKP Lunglon East unit le GKP Kanan unit te chuan amamo apiang te man turin civil hospital lunglei tan thisen pek na hun anne thisen pek na hun ne Chanmari GKP Lunglon Pastor Bial Vice President
pupi silal mangayan hunser amanga blood donation hi Kaushan Hall BCM lunglon isa nei ni in mipa somthum panga meichia sompani avain mi somli le pasari in an pethe ani MGKP president in jubilee honna inkhom amanpui GKP Chanmari pastor Bial lunglei chuan me ni somthum pakhat sang ni somni panga in rin ni zan khan golden jubilee honna inkhom BCM biak in Chanmari lungleya annei thupuya tan pathian hnairo u ti man ani jubilee honna inkhoma hian MGKP president upa arlal biak zwala chuan jubilee honna le greeting soina hun amang rongbol tu gelal ompuya bial GKP president ne na changin thutsa ngai thak ania tundin huna hian bial GKP member hi sangkhazariat pakwani in mipa sangkhat somthum pali le meichia jasari somsari le panga anni rihlo do pathiani man ani BCM assembly sangni somni pali achanga sangni somni panga in apasto rihlo do be pui thak ni ro se ati chu ma lo la a achul anga boy pui turin social concern department kuta da in subcommittee adina subcommittee chuan jun ni khat sangni somni panga pathiani kha rihlo do be pui thak nan rihlo do pathiani atan man ni ro se ati angin rihlo do campaigners te kalswa dan tu ram manna asiam ba ka tual chung kaushan shangranga hemini pol hian hun anmang Reverend RC Lalthanzama Director SCD Shalom Lungle Sermon inkhom le chnuwa tlerol kum som pathum achanga som pasari poltan rihlo chatlo zia injirtir na hun man bok ani rongbol tu FH lal engmoya BCM lungleng na thiala pathiani jing sermona rihlo chatlo zia injirna le tivelo tura infui tharna hun anmang upa PL sanglura BCM electric na thial Reverend F. Zawrin Kuma, BCM Bethel Howlong. Zing le zan sermon in khomba ka chonnuwa chalai le tlerol te pol awareness program hun amangbok. Rongbol tu la shiat puyawan chong BCM wal chuam chonnuwa nu le pa te zinga rihlo chatlo zia injirtirna ne ani. Rongbol tu la thangpuya BCM Joy Pui South pathiani zing le zan sermon. Upa F. Ladin liana BCM Howlong lalvenga rihlo do pathiani hun man ani. Zingin khoma rihlo le ache vel soi ania chunhuwa parenting hun man chunzom ani upa jela ramdina kanan hawlonga pathiani chunhuwa powerpoint mangin kaushan pumhwa pin rihlo chatlo zia injirtirna pek ani hengba ka hian rihlo do subcommittee te chuan twal chung kaushan tina hemini hian mani rem chandan angjela mang turin kaushan mi pui te angin twal chung kaushan ten anzom chale Assembly Rural to pass rihlo do be pui thak bo zuina kalzela pia le kaushan shangshanga rihlo do campaign nei chaumek ania juninga achanga niriat sangni somni panga ninga ni achanga pathiani zan thleng hian BCM na thial kanana rihlo do campaign nein nula lalming moi chongthu resource person atana man ani GKP BKHP BMP baptisma intermediate le kaushan pum huapin rihlo laka kanram le khotlang din hun le malak achulna tele rihlo chatlo zia le rihlo tivelo tura injirtirna nein hun amangmek rihlo do subcommittee te chuan mala chunzom zelin juniriat sangni somni panga pathiani po hian hetiang hian twal chung kaushan shangranga insem darin hun anmang leang tingsai pastor biala hengmi te hian hun anmangang upa FB Vanelwata na thialin BCM Gilgal le BCM Bethel Tingsaya hun amangang rongbol tu FH lal engmoya na thialin BCM Walpui H le BCM Walpui H Sauta hun amangang rongbol tu Dr. Arla Sanglura na thialin BCM Tingsai le BCM Nazareta hun amangang rongbol tu Joseph Lalrindika Pupui BKHP ki kon unita chung kwa le fanau enkol dan ti thupui mangin hun amang vele bokang Evangelist rongbol na ilongai thlang u Ministry of Truth Speaker Muan sang puya chong thu rongbol na mun tur BCM Walian Pui South Crusade Jun ni ruk achanga ni riat sang ni somni panga BCM Walian Pui South Crusade Evangelistic Team Mizoram Speaker Upa H Zautan Khuma Shasel rongbol na tur hun Rescue Center Komzo Lunglea June ni achanga ni riat sang ni somni panga Jebeza Ministry Speaker Upa Zedilal Thansanga ninga achanga ni sompali June sang ni somni panga chanchwana camping lungsen
lalpa na tho keng tu team rongbol tu arvanin moya speaker mangin BCM ngeng puitlanga ni som pathum jun sang ni som ni panga changin rongbol na anjanang Harap Ministry upa la siat puye chong thu speaker mangin BCM Chanmari Lawngtlai ni som pali changa ni som ni pakwa jun sang ni som ni panga chungin camping anei don Team Logos rongbol tu Anjulan Machwana speaker mangin BCM Shang Chalkona ni som paruk jun achangin rongbol na anjanang Ramthim rongbol na chanchin Lawngtlai u Jun ni sang ni som ni panga khan Dharni mission compound ta ringthar pakhat nimphum ania ti hian sang ni som ni panga chungin ringthar somruk pakhat anne glinna anita kar tople kar le lama how to te program kan sia theite General Secretary Reverend Dr. Hlal Thamwana pathiani zinga moria ra sivenga hun amanga zana ra sivenga hun amangleang AGS Mission Reverend Arlarin Tluanga pathiani zinga Salem Kaushana hun amangang Administrative Officer Reverend Lalzar Liana Khiangte pathiani zing serkon twalchung Kaushana hun amangang Reverend RC Lalthanzama Director Education Social Concern R&D pathiani zana moriara sivenga hun amangang May sang ni som ni pangachunga Christian Hospital Report Lawngtlai OPD in entir zat sangkhat zakwa som pathum admit zat zathum somsari panga naupiang zat somnga pali hospital mithi zat som pakhat major operation zat somkwa pani minor operation zat somsari endoscope en zat somli pakhat ultrasound en zat zathum somruk paruk colonoscopy en zat som pakhat laboratory exam zat sangkhat zakwa somkwa panga X-ray zat zani somkwa pathum CT scan zat za somnga blood transfusion zat somkwa pariat May sangni somni pangachungin hospital poor patient fanatan chengnoi khat singkwa le sangthum zasari somli michhanem ngaite pol hole kaushan hoti achangin don ania May sangni somni pangachung vekhian damlo somli paruktan chengnoi nga singthum sangthum zakwa somriat man anibok Tin May sangni somni pangachungin annoya tarlan anghian Christian Hospital serkon tan thilpek anhlan Putlan ate chungkwa Bazar veng lunglei molte sui tamtak GKP Bethel Unit Howlong molte sui tamtak PB lom kimite chungkwa serkon wakok lian chatak pathum pusi wanlal nga ka shia ringnan pulal rin puya patswa ra siveng lunglei te chungkwa refrigerator third chatak CHS Nursing School Boys Hostel tan Pivanal Ruatiral te serkon chengnoi khat CHS tan Joy Pui Mexicab Welfare Association bedside table chatak pakhat May sangni somni pangachung khan heng anhoya tarlan hian Christian Hospital serkon blood bank ka da turin voluntary blood donation anne GKP Theriat Unit somni paruk GKP Rasiveng Pastor Bial somthum paruk Mizoram Universal Healthcare Scheme MUHCS2 Deni somni pakhat thlanga sangni somni panga achangkhan Christian Hospital serkon le Lawngtlai manchan aniveta Relief and Development Department noya heng trade te hian training hon anile dona zirdu te chuan plain paper dilna ziakin maniloina kaushan lekha thiltelin BCM headquarters officer kona juni somni paruk sangni somni panga thleng thelu thei ani Tailoring July achanga December Beauty and Wellness July achanga December DCA pakhat July achanga December Bakery July achanga December Aluminium and Steel Fabrication July achanga December Interview hun hi June ni somni pasari sang ni somni panga zirtop ni dar som pakhat ania interview na mun hi sapu pale pubuang hall headquarter officer kona ani BCM Communication Department noya anchor na arwaka rongbol na angaya deal du te chuan plain paper a deal na ziakin maniloina kaushan lekha thiltelin BCM headquarters officer kona huntiam sungin thelu the ani deal na thelu hun hi June ni som pasari sang ni som ni panga chungania qualification a HSSLC pastin lohi program vekhata sangkhat sanga ani
interview na mun hi BCM Committee Hall Headquarters Office Serkona aniang Presbytery Assembly Minutes bu le the kumsang khat zakwa somparuk achanga kumsang hi somni pangatlinga BCM ro rel na sang bera thurel changchang abua siamle BCM rules tharber chu le the anita bia secretary kaltangin order du tan order thereng anie mimala le du tan po office hun chungin BCM headquarters office Serkona le thereng ania order du le du tan banal pe kiral te ne na le the ani kumza pakwa kalta a kan mi masate sul nu le kaushan kalphung lu tak tak te chiar thegin aumta e tundin huna heng le khabu hi enge muzat office a le tur omin minute bu hi set zakwa somruk ala uma set khata hian volume rukzel omin chengsang khazariat man ania BCM rules hi busang ni za somparuk omin bukhat man hi chengzani ani e khatizong kha tun hnai chanchin meni somthum achanga juni sari inkara kaushan rongbol na chanchin kan ngai thak theite chu ani e